Baksa baksa ti prasa shikla rok kefek mani chawi shikok mangkhor engai samung sitra tangai sakni mekhang sogo tei dofa hani bosungni mekhang bo sogui tongo fiaba baksa baksa kha sinai ti prasa shikla rok kefek mani bekhak mekhang rohiyawi yagriyawi ha tai dofani bagai samung tangai tongo bathangni mekhang chungrutui Tripura hastini ti prasa dofani mekhang bo chungri tonon oba haganon dolsa ti prasa shikla rok ti prasa dofani Tripura hastini mekhang chungsari tubukha Tipasar ni bagai belekeno kung sujunai tei khakla pheljanai mangpili kasai fekya abongkha 24 Ramchandragarh constituency MLA Ranjit Debrahma ni amchai Longka Murani Sumen Debrahma ni busajala Abir Debrahma tabungno bono puila Tipasar ni bisingo international ke boxing championship batayei gold medal tubi fekya title belt tei khoroksa championship ni mungmani fekya Manish Datto boba gold medal tei mankha title belt jotei khorok dok K1 boxing go thungai bataye medalist fighter engai Tripura haste bo phai sokbai bekya borok ngkha Abir Debrahma gold medal tei title belt Manish Debrahma gold medal tei title belt Rebel Debrahma silver medal Sandi Debrahma silver medal Simon Debrahma silver medal Saijak Debrahma runner up Borma tuidul nai tei phwrwngnai ngkha Chandrakanta Debrahma o tongthok salni bagai o tongthok koktmani bagai amchani lukrobo belekino khadung khaja ungjak baikha jotona pal khlai malkhung bai khlai khumtho bai khlai kham metang bai lamsogoi nalakha K1 fighter rongno kplai ungmani khoye phaisokpai mani bai bel phangni simi rally khlai lamsoglakha amchani lukrok Media fans on the bela hambai tini oro sungno lamsung bamage tam ni ngesin ma ekta khela tongo K1 federation no hoite sin kwa district ni sung thaka thangya kol Kolkata ro amateur K1 open international championship thungika gar thangman hoite sini serok tini tin fighter rok jotono title belt by medal tui phaika ga belain khakta maka ang to ge jara first of all ang hambai nam suma ngesini parents song no sin fighter ni sin fighter on parents sini student on tini oba ke support khaya ang kai tini borok thangi tuli mangla kamo aun bagi bela na hambai parents song no nge cheng to te sini next upcoming tesa international championship songo sangar tesa participate khaini thanai acha o je fight khaimani obo bobo hage khaigatei poita round ni pore tidi kplaing actually sini ma fight ngai to 3 minute khaingo 3 minute to borok 3 round fight khika nanga bo khangai to pula sekang to Kerala ni by first bini opponent ka aro bono chen man pore bini last final sogoi ka bo bini opponent Sikkim ni by Sikkim ni pore tarpore bo direct title belt makha ngai bo to heavy weight to thungo sini aro ngai bono to direct final ngai abon bagi bo kaisa match no thanga aro pra 9 minute ngai aro thangman hoite bo kaplai ngai jidi title belt makha acha kisa se confused tongo obo ki o double bulai ma hege de bulai na bobo hai obo actually WW to ab baki sama different tongo sin mo to K1 professional fight ngai abon hoite sin mo kisa boni to khali sin mo gloves tongo de head guard tongo ba ta different ngo ngai tabung international borok soi ga bahai ja bro international tabung ma te talbusung ni pore rogobor no international fight game mo international game no ka actually chin mo game tong international jodi no kam ke ngi best ni gang ka abon pore jang night fight diwo pro fight ding nai gar bong chan tin ni obviously ang sai tong nai bong training ba kam khai narak je Kolkata je thamani bopura thangmani a koi busuk সময় না রমই নরক গেম जों एक्चुअली सिनि ट्रेन तो माने 24 तारिख आबर तो सिनि हापलंग लामा हामयांगै जों ट्रेन कैंसिल थाका आबन परे जों 26 on फ्लाइट खामो जों इमार्जेंसी फ्लाइट टिकेट दाने आको 25 आव जों फ्लाइट बाय थाका कलकाता निने स्टुडेन्ट न फोरोंफोर कोन जों जालक फादा फायगा हालजासे बल जे सिनि तो एक्चुअली आनि तो जिम क्रे ngai जों पुलास गां स्टार्ट खायमा तो जों बाइजल ग्राउन्ड न स्टार्ट खायगा आबन परे तो गोबां आरो मिसिल मिटिं खांगा आबन परे जों जागा मा yang खांगा तारपरे इनके बनो आन नगत लांगै न बंगनो आन नगत तनिव न चारि खानि आखुन गेम आन होते मानसा आनि जेन होते मानसा बंगनो आन नगत तनिव न आखुन ट्रेनिं खायगा कय मा जब फोरोंगना जते बंगनो बंगनो 3 month फोरोंगा 3 मा जरा काइसाव नों बबो हायनो फादारको सौइ गान नों अब थुंमान kai bobo hai inspire ngai tini nang abo sek serai rongno nang teye tini nang abo hake tei bobor no bo ni haino nang srama ni thangi tong tam bobo inspire pega inspire ngai to actual ang dose kang to bang event khanga ang world championship bo khanga thangman pore boro ananukha ang bikrengkha ngai borok sao je jeng bo thangnani sar jeng no training kher ding kang taka most welcome ang to kem na ya
ke phaya ko ni bor bang ani hoite je ma bong nang training kheri ko ne bong no selang ya ko ni ngata tabung serai rong ni drugs rong no tei nung baba hai sana mo trak no te je ko lang tam na ko to sini social media no hoite ka ma bor no nu jong bah ki choli jong ga no te to ang te koi bar sa sinai awan bagi ang bong ka sina message na mo jong borok ko kam lama phaito event tin tripura hawa india ko ma event sport cholibo just zakban khabi borok thangni manota tini je o bel je tijak nung mani obo khai bobo bel tongoro oro ingkai under 17 bongi junior ong ni title belt angka mong ingkai senior heavyweight ni title belt ngabo ki kono first second bo position no rank oti boro angkat fast no first no na ge tripura no first tripura no fast ke one title belt ti thaiga moni doctor angite ami deba ma eneng je purmani bisingo first tu bumani ba nangai busuk jatoi khat tung hai ma ang tam senang to belai no sake khatung jak tam na ang ni jibo je saime je jeng all level sopai ni ne aun bagi belai nang khatung jak tarpore belai nang ni khusing jak ta obo hai genon te je lukrok or final no lamsuk tani nung babai hambe ya phana mo lukorong tang belai hamme ya phana mo tang ke first time ana optike lamsuma bage aban bage jotono no belai no hamba ani hamjama te ya pharo tin team ke one federation ni ken norok tabuk orni simi biang thang norok orni simi tabu biang jidolo thanai ba abole saime abo tabuk jingno je lamsunai rok borok talang no jingno biang talang na abole saime sing bong ukol mathanai jingno to bong ro bahai ki talang na abos sing saime ya ndorong kai जों तो दाबो नक साइमन नमां ना जों वेस्ट बेंगल थांगै केवन किक बक्सिंग फैनाय चेम्पियन नङै फैगोन west bengal bo jaga thuma वेस्ट बेंगल कलकाता रंगली मॉल बिगा हल কয় তারিখত থাকমান না রকমা जों तीन मैच तो गेम के 28 by 29 no जागुता नचिन मैच किसा लेटिंग थागा बगै 29 नंगा बोसोर रावण रक थांना नांगो राउंड तो 3 मिनिट एक राउंड फ्री जाना होता का आंखे आनि वेट डायरेक्ट आं फाइनल थुंजु आनि वेट बरक करे अबुन बगै जा साबनि थाक थांमंबाय नों थामानि आं के इगो आनि सार आनि कोच प्रो चंद्रकांत दारा बबरा नों हायका आगे रक थांखा इ बआगे थंगा वर्ल्ड चैंपियनशिप थंगा बेंगल थंगै इंटरनेशनल खाजा bahai ma tong tini norok je ase Boston ni bisingtei nong ni coach bo nok no gebang ma Boston ni bisingti phrangmani ba kaisa ta achievement ma khaja ta first rank so pa kyan ma ngi bahai ma tok tini je ni coach apsu joti norok no tini coach to khai phrangei prangai goplai ba khari to khaba bahai ma tok sasta ga अब आम सकै साजाकनायको मानेखै पुरा बखा माने आसाका तंथुको जे तिन कोच अब हाइके कष्ट संग 3 मास जरारि होइनाय ट्रेनिंग खाइरबै संग अब हाइके चैंपियन तुबरि माबागे अनेक बेलायनो माने खाटुं खाजन बेलायनो हांबाय मारो तिन कोच तिन छार bolai pro nang bojaga boi nang goplai कोइला हांके आं बोनो डाइरेक्ट नकआउट खाने हिमथुमा साइसा के आं न फुंजा रिसिग्रागा nong bolai rekha आं गलाय थागा अवन परे हिंकाय आनो आनि टीम बरक सपोर्ट खालागे जे दिके थुंदि हिनाय के आं याथेगो किक रबिका बयनाखा अवन परे मखां बुकुं रग पान्स खालायगा अवन परे बनो गंगरिया गय नि रग दाहादा याकुं गुदि रग गय बुखा के पयन मंखा आं मंखा त बिसिबो पयन mane phungsabai no depression ni fan phanang ga haida bahir na फुंसा पहिलावा आं बनो डाइरेक्ट बाहारि किक ना थांमोनि ता के बआफ्रो याक सागरि होइनाय आं सख्लाय तगन पहिलावा पोस्ट खालामदो अबन परेखा आं बनो नाइया गय गेम थंगा दा o jaga bota game plan tongnani na nang je अब निजिनि टेक्निक तंखा गैते बेलाय न सावता ne dabuk je nong ni coach Chandrakant Deburma je nong nu bawi obai khai mani kaisa bahai sport ni school gaham khai tripura bo ba o am chai ba tongnani nangmani khada khai bo bai wansu इ तंगाने नांगु सुं प्रेक्टिस खायमानि तो बेलाय न कष्ट बेलाय न सुं हार्ड वर्क खायका बायजल ग्रावना सुं पुला खालायमानि अ जागाव थांनानि फाइनानि लाइ सुनानि कष्ट बंगो चिनि तो जिम फल कोनो करे सारनि बो कुं करे अबगे सुं बेलाय खेन हार्ड वर्क खालायका उलो लास्ट तो बिनि सारनि नगा थांगैनाय सुं खालायलेगा कष्ट दिन सालजांगे सुं वाटे हिंगे न सुं प्रेक्टिस खालायमि आं थांगौ दिन सासा mane jaga karin bagi जागा करिनि बागै दिन सालके सुं वाटी सेक पनो मा खालायका अब भिडियो क्लिप होतों के सुं अबनि बागै तबुक सुं नायो जे चिनि बागै काइसा हल बा सुं प्रेक्टिस खायनान बागै सुबिदा नायो दा
तिप्रानि कयजन रक थामान रक थांना बगे तिरपानि जों फाइटार ओमफ्राय 6 जना थाङो ओमफ्राय जोंनि कोच सारबाय ओमफ्राय 7 जना अच्छा न ताम ताम बेल लक मामुका मेडल लक क्या सगत ओमफ्राय खरंनि चेम्पियन मांहाबा गोल्ड मेडल ते टाइटल बेल मांखा एमेचर ने ओमफ्राय सेकेन्ड पोजिशन नि ओमफ्राय प्रो फाइट नि रानार अप मांखा ओमफ्राय तो सेकेन्ड नि सिल्वर मेडल मांखा खदा फाइट करके आज आया है कैसा लगा आपको जो आज चंद्रकांत देवर्मा की तरफ से आप लोग का कोच जो आप लोग को सिखाया कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने बहुत मतलब मेहनत की है इसके लिए मतलब 3 मंथ्स मतलब मैं तो अभी स्कूल के स्टूडेंट हूँ मतलब स्कूल से भी मुझे मतलब ठीक से फुर्सत भी नहीं मिलता उसके मतलब मैं ठीक से मतलब प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता था इसलिए मैं बहुत अच्छा लगा मुझे ये मिलकर इतना शॉर्ट टाइम में आज चैंपियन होके भी आया आप हाँ तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो देख रहे हैं? मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब हमारे नेक्स्ट जनरेशन के मतलब बच्चे लोगों को भी कि वो लोग भी खेलना चाहते हो तो मतलब हम सब सपोर्ट करेंगे। तो कैसा लगा आज आप जो एक इंस्पायर ऐसा कुछ है आपके साथ बहुत जो अच्छा इंस्पायर आपको जो इंस्पायर करता है इसके लिए कौन सा चीज़ है जो इंस्पायर किया आपको जो इस फाइट में आपको जाना पड़ा? मुझे तो मतलब हमारा क्रू चंद्रकांत देवर्मा सर का मतलब उसका मतलब वो जो मेडल है ना वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर मिलता है कि मैं भी मतलब फ्यूचर में जाके ऐसा बनूंगा मतलब तो हाँ इंस्पायर मिल जाता है। तो जब फाइट किया तो उस समय आपको थोड़ा नर्वस हुआ था बट मैं ये सोच के फाइट किया था कि मुझे ये फाइट जीतना ही है मतलब ये मेडल मुझे लेना ही है। Got it.